Kapitang Inteng! Ay, nagaduti problema, maray. Isumat lagaya makasta tilangam, Apay maray, anya tilangak. Ay, saan ka pa yan makapagsagaysay? Kasla kaririing mulat ta. Ato nga ron ti problema. Ay na, amin tayo kat adda problema na, maray. Sikalaang ay ikatawam laang dagiti problema. Kasta ti aramidang maray. Katanya ngay. Ay, kastantuman nga ron ti aramidang. Wen, kan agsagaysay ka man met maray. Uray no ado ti problema. Tapno saan amadlaw problemado ka. Ay, problema ni tuyang ko, pare. Ay, apay problema ni tuyang mo, paray. Awaday, saan mo ito nagsagsagaysay? Tiaramidem, pagsagaysaya mo, steel brass. Ay, kasla na naglata ti pampanunutin na, pare. Anya? Ay, amangan mo't no ada ti problem na, paray. Kanya ngayon mo ti problem na, pare. Amangan mo't no si ka ti problem na. Kanya, siya ti problem na. Apay kumasa ngay, naggagata ka tao. Ay, agawid ka kay din, paray. Tayong kapag sagaysaya ni Marituya. Katawa ni tuyang ko dito, unay. Tuyang! Tuyang! Ay, adak dito. Ay! Ano ti katawaan di tayo? Ay na, ag-agasak man to'y bagik a problema daw. Ay, Umay ka hindi ata makipagkatawa ka kanya. Ay! nagmauyong kansan tuyang. Katawaan day tabagay, di tasanguanan, di tisarbeng. Ay na, nagmayat gayam nga agpay sa tagkatawa ba daw? Ay! Ay, padasig mamay. Sigay! Anya makunam. Mayat ang katawa. Uwin nga raw, limagan tirig na tuyang. Agas nga agpayso ti pa nagkatawa ba daw? Why? Saan niyang sagsagaysay? Saan nga agsusukat? Saan ang agsuksukat nga? Kano makabulan nun day ta t-shirt mo? Di mo pa'y sinuksukatan. Ay! Ay, wala niya. Hindi agsukata ka ang tuyang. Di ang sagay-saya mga round. Tunggal umay ni Marito yang dito tersenak. Kanayon anak kami suot. Iso nga ron nga idinagsabat kami. Imbagakan ko anang nga agkatawa. Taday jay ti agas ka dagiti ado a problema. Apay, ado kano ti problema na. Isumet ti kunana. Anya ngay mo ta problema da ita. Ay basta kunana nga ado. Katsyak, problema ti saan na apa nagsagsagaysay. Dayta nga rod ti kinunakkan ko na, Maray. Agsagaysay ka, kunakkan ko na. Katsapay kumaatadenggan na. Ay, kita mankit din no umay gumatang duti tersenam no nagsagaysay matlaan. Wan, Maray. Kano saan pa yan nagsagaysay? Ay, ado tilakok asagaysay ditoy. Ada pa'y sugod ano kaya na. Ay, bagan! Sumardin kang nagkatawa. Nakasagay-saya ka. Ay, wala niya. Di na kong katawaan. Kunamay nga agas ti katawa. Pudno man. Iso nga agkatawa mampay. Tapno magasa na. Ang kakidiag sukatan, tanay. Sa balin ti kulor day tapuraw at t-shirt mo. Saan mo nga minun na sinuksukatan? Nay, maray. Agi display ka mo't itilakaw. Yuwan, Maray. Apay, anyaya tikat katawaam. Awan, kayat ko lang tagkatawa. Ay! Siyak ka day, tikat katawaam, Maray. Saan, maray? Apay kumakatawaan ka?
Mas daawak man kan katagkat katawa ka sumo nga dito tersinak. Hey, naragsakak nga main maray. Uy nga rod itinaudi nga may ka dito tersinak. Kasta lang unay tila dingit mo. Ita, agkat katawa ka mat. Agas nga minti pa nagkatawa maray. Imbaga ni Mari Banang dayta. Katuan, padasam ka day. Padasok tay. Ang katawa. Ibaga dan tukit ding agmauyo nga. Asino kumamot nga iti mangibagay ti dayta. Sige maray, padasam dag katawa. Kan may sa, awan mo tirumba nga katawaak. Siya man lang ang dag katawa. Agkat katawa ka nga awan mo kat katawaak. Ay, agas maray! Agas! Ay! Yan. Inak mangkat katawaan tatabadong. Maditel daw ko ita. Ha? Apay amaday. Nakiasawa nga rod iti sa bali di balasang arma kaya abagatan. Anya? Nakiasawa iti sa bali ko nam. Iso nga rod kayat ko tagsangit ko ma. Makaluluwa nga rod ko ma. Nagsakit tinagam ko. Kino nabayag nga inaram ko. Ita sa bali ti pakiasawa na. Amom, ti agas na rida. Amo ka. Arak. Ang tagarod din nagsat. Anya nga rakasasawa may. Tap na maagasan ati marikrik na. Anay ka. Nagsakit. Anay! Ti agas na rida, kusay, pagkatawa ka. Pakawan mo ti katawa dita. Nasaktaan na nga ron agkatawa at. Padasam nga min na. Kaya't ko nga ron ti agsangit. May mayat, magkatawa ka. Iso ka di at talaga ti agas na. Weng, padasam nga min na. Oh! Ay, sige man. Eh, Ha? sige, saan ka mababain? Pigsaan pa'y tagkatawa. Pigsaak. Weng, kasunay. Ay. Kasta? Unay, ali ay tuloy ba? Ayun na yan, kasla matitipay. Malah, tuloy ba? Aguri ka. Limag ang nagpaiso tirik na ka. Tukay. Sige tataba dong. Agidan tang katawa. Marikwana. Anya ti aramiden da pari badong ijay igid ti kalsada. Agkat katawa dan samot. Anya launay nga taaya ti katkatawaan da. Mas dawak nga rod maray no apay. Ay, makapaakar mo ti panagkatawa dan niya. Oray si ka, maakakaran ka, maray. Kunak man siyak lang. Ay, kasla kayat kumutan ti agkatawa. Wen nga rod, maray. Agkatawa tamutin Ay, wen Ay, biyag aya. Makapakatawa talaga. Napan ka lagi matang ejitersina ni kagawad ko anang. Ang manyat orasain. Ay, napanak gimatang iti dos asuka. Day talat ginatang mo. Ay, dos! Kasano, katawa kami akatawa ka ni kumarik akwanang. Eta apay. Anyat kinat katawaan nyo ngay. Ay, ano day tangipin mo, inteng. Bungal kamutan. Dinakman katawaan. Naikat nga rin, di may sangipan ko. Ay. Jak amaw, takilatan natin. Ay, hawanan. Bungal kan, inteng. Eta katawaan nak nga. Ay, kat makakatkatawak mo't ngamin, gapo itilangam, inteng. Ay, bungal, alakay. Ayun kakidiag luton. Saan adata ko manatawa ti aramidem? Ay, wen gayam anya. Inak gayam agluton. Ay, agsardeng ka nga katawa. Maruruda kunday. Ay! Gumatangak man iti
iti sardinas, maray. Sardinas lang nga rodan ti sidaan yaw. Katawa ka pa'y lang nga katawa. Uray sardinas ti sidaan mikin ni Badungkaw, no naragsak kami nga agsida. Kasla kami nagsida iti lechon baboy, maray. Kastagayam. Wun, maray. No ada sa bali ang makakitakan ka, ibaga dangag mauyong kan. Uray ibagadang ang mauyong nga. Tanaragsakak mag. Sa bagay matkit di Oh, at tigat gatanga pa sardinas. Thank you, maray. Agyamanak dito'y lechon asidan may. Lechon? No naragsak ka, maray. Lechon ti panagkitam iti sardinas. Wahay! Mangantan ba dong? Umaikan! Ay! Ate si Daita. Daita, sardinas. Mayat to yan. Adaw, tika na. Una, naragsak tagayam amangan. Ay, nagmayatan nga iti mga no naragsak ta. Inteng, mangan kan Di mo mulagatan dahita ilutok asidaan. Takukod ti baboy dahita. Ay, kasano ngay ama si Dadayta? Hay kat, kinitam angal ngalin Apay, problema dahita Mabuti nga ko nga kinit. Mga no, maipuruwak pa iti dado maangipin ko. Aywan anya. Ay, dinakman katakatawaan. Basla kaya't mo amay kat amin angipin ko nga. Ay kat, no mabutang kang agkinit. Ay siyak lang arudan at imang sida itin lutok. Apay naglaing kat. Ala, mangantan inteng. Di mo sayangan ti sidaan. Ay, jakayat. Mabungalanak to manin. Adantot akatawaan na. Ay, nasaya tada kayo nakakagawad ka. Ay, rugyan tayong timiting. Nay, apay nga'y kapitan. Anya nga apay asasawot. Bungal kamot taon, sapay di tasangaw. Ay, unarod. Imo na, may salang tinaikat. Hindi nagsidak iti kukod ti baboy. Dua manin tinaikat. Iswatalon. Nakakatkatawa ti langam, kapitan. Makakatawa ak iti langam. Ipitid di agas ngayon baga ma, tatabadong. Awanan ti sakit tinakam kaw. Ay, kat nasayat, ano kasta? Sinurot ko din baga mga katawak iti 3 times a day. Kasla ka nagtumari ti agas Kaya sumakunam. Kahit kumusta ti marikirik na bitangay. Ay, nalagaanin na. Ma'am, tatabadong. Anya na ita? Panagri na ka, mabalin man nga agaramak iti sa bali abalasang. Ay, katuwa na. Nagado di tababalasa nga mabalin mo nga naman. Anya na dya tukay. Kasla tukar ijay kasaran na. Hindi bagatan. Ang kasarjar ar magkabalasang. Anya hindi marikirik na bita, kuset. Ay, naragsaka ka. Kino naawat ka, nasaan ada kami ti para iti tunggal may isa. Ano ngay, mas napimpintas to pa iti mamamaw. Oh. Ay, agkatawa kan tumanin ang araw, dukas ta. Muna! Agas gayam, magpaiso ti pa nagkatawa. Ay, mababainak. Jaksa kaya tanti sumango kadagiti people in the world. Nay, apay ang mababayin ka ngay pare. It no si good might nga awan babayin ma. Mariknak nga ron tibayin. Gapo iti daytoy. Bungal na kapitan. Kita ta, oras si kaka agkatawa ka. Ay, pondo mo nga minabungal ka pare. So, mabainak no, da masabat ko at tataaw. Katawaan da, gapo iti pan nakabungal ko. Uray siyak pare, katawaan ka bay. Tuno ko si kati pagipapasak iti sakit tinakam ko, nay. Ay, saan mo tin na pare? Apay kumasa nga. I will hurt you, makita, nay. Ay, umadayuwa man langin pare. Narigatan ti madanaw. Kasano? Ay, bungal lang nga rod da taon. Katawaan nakpay laang mate. Amom ti agas na dayta marikrik ng pare. Ha! Anya kumanga iti agas na.
Agkatawa ka, pare. Sige, padasan. Ay, marurudak nga raw. Pagkatawaan nakpailaing, di kasla agbagtita kaon. Padasam ngamin, pare. Ay, nusan nga epektibo? I will hurt your rupa. Wait, pare. Sige, agkatawa ka. No kaya't mo, kumpasan ka. Naa, anya? Kumpasan na kakasla gitara kan agkanta? Wait, malah, agkatawa ka. Katawa akas tipa. Kumpasa kitimak, pare. Kasla activate. Up. Mayat sagad pa iso pare Ay sus. Kaya't ko nagtumay. Malah, agkatawa ka lang, pare. Aging gamagasan ka. Nagragsagaya matalaga tibiyag dito yung rabaw ti dagatuyan. Uray no adaw ti problema niya. Una, tanaragsak ta akanayaw. Mayat gayam no nakaisam ka niya. Una, agkatawa ta sagpaminsan. Namiris ka, ngawan gayam problema ta. Adaya, awan mo ti amaw. Way, nawan to yan. Iso nga agkan ka, madam. Ay, madam. Ay, kabaranggayan. Rumbang, anaragsak tayo lat na. Uray narigat ya, ti adda, apanagyan. Ala, sigay. Diton, tinagibusan ti sa Balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Tenteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ada ka mo tangkay, kapita. Ada bara ko ngayon lutaw. Anday tatitir mo saw. Ada asukar na daytan, hanggang basit lang. Ay, sige tagkapiak man ngagpaiso. Ay, nangrunakit nagbanglo ti barakaw. Ay, na. Nabanglo Ay. Mayat angkay. Ay, da. Ay, imbayak makikapi. Kentapno kasarita ka. Ay, ngamen, mangibabain ka kaanakak, nay. Rapay may. He, di maray kayo iti pabunyag iti amyanan iti kalman. Ngim nabartag kayo kanaw. Kuha nga minangkay. Asino di kadwam ang nabartag ngay? Ni John. Jun! Ay, day tati madikada kayo. Dumaray kayo iti may sapaskan ngim agbartag kayo mo't ijay. Imbag ko man, no saan kayo apapaanawa? Kuha nga minangkay. Ay, ada nang idanon kanyak. Nagriryaw kayo pa'y kano iti amyanan iti kalman. Nabarta kami nga raw. Ay, dumngag ka iti pamagbaga ko raw. Eh, no dumaray ka iti paskain. Eh, saan kumamot nga day tabartak tiyam mo? Eh, mayat no tumimtim ka la iti arak. Tagagangay day ta. Basta saan ka ngagbartak. Nagruna pa'y tagmut-motor kayo. Uno, agmaniho ka iti tricycle. Nanadak matangkay. Di mo may bagat ti disgrasya. Iso ati kasayatan nga ramidan. Kahit di ka agbartak. Ken ay sus, nakababay nga agbartak ka iti pasken apapanam. Kalpasan na, agwala ka ijay. Un ka di angkay. Si kamot lang ti agsayat, no dumngag ka iti pamagbaga. Awan man hindi kwarong. Napanan na nga ta. Ay bagbaga ang manjay ka anakam. Ha? Naglaeng nga agbartag. Intun kuan makaala iti sakit na gapo iti arak. Ha? Anya pa magbaga ti aramidak. Kanayon ko abagbagaan. Hay? Ay, saan na abagay at Chief Tanod? Anya nga ti bagay na dungaw. Chief Tangad Na, Numabartek nga main. Kanayon nakatangad. amo na mo ti trabaho na. No saan anabartak? Sa bagay,
Ang kasjay tumat ngamin. Makapadismaya no kasjay anabartag. Unay katay sura yun adwa. Saan ka di nga ijaayan ti salaan? Tinapanan yaw. Uwan, kagawad. Napan kami nga ron nakisala. Ada ka di pa'y nailawan, nakisala ka da kayo, itikas ta nga itsura yaw. Ay, pirmi Ure la tumapok, ti panagsala may. At ang amin, espiritu ti arak kada kamay. Ay, day takot ipaglaingan yaw. Ay, sanger kayo talaga. Ure ata, nagtar kami mat kinichip kwarag. Anya na taer. Ay, bartak kayo mat. Ure ado ti hatiwan may, no tinaaran ti pagsasaritaan. Saan ka diyan nasimpit ni Junisha? Apay, saan mo akursunada? Unay kursunada, tanagatap mat kanyak, tataba daw. Kasanaw, kit ka na ayon mo't makita na anabartet ka. Kasino ngay mo't ti matino a babae? Amayat iti lalaki, arawit iti arak. Itataba dong mate. Saan mo't ajay arak ti asawain na nubilang? Siyak mate. Nah, tagpilusupon to, mo't ti amam. Sana pa nagpilosopo day jay. No diket kinapudnaw. Apay, no, damamartek a babae, kaya't bumangarag. Nagmayatan ngay. Tapno agdanggay kami akanayon nga uminaw. Ayawan mon ko araw. Ah, No, adan to asawa, kit nalaing kayo adwa nga uminaw. Nang runan numasikaw, aganak to mo't iti mamartek. Di ta ka malagay. na. Anya? Ang anak iti mamartay. At dakadimot maladaga mamartay. Kwartayo manantay. Imbaw nak ni Uncle ang mga lakano iti kwarta. Tadanas ka nagatangan na. Anya ka di tigatangan na. Diyak amawantay. Darasin nyo ka now. Tamangan no maibusan. Agpadpadaras kay. Ay, sige. Inak mangala iti kwarta. Adalang iti rabaw ti tukador. Anya nga may tigatangan na aya, tas sikapay ti imbaon na. Lakit dinantay. Iyag yung ti kwarta tamapanakaon. Oh. Aday ta. Ingka nga doon. Agyaman na kantay. At dan igatang me. Yahoo! Ay, agsubli ka. Ay, pangigatangan mi ti kwarta. Ay, isublim daw ta. Hey, saan ko nga isubliantay? Saan yun ang mabawit intadyaw? Ay, nagturod ka di mawat kanyak. Ay, isublim daw ta kwarta. Amaw, igatang mo iti arak. Maray, nangagkumot ngagpinpinukaw kayo kinikwarog itay lumabas sa kay balayaw. Masurunak nga rod. Imbaga na nga imbaon kano ni Uncle na. Adda kano gatangan na. Inikakmat Kahit, anya ngay kanutigatangan na. Ay, amumlatan Arak ti pangigatangan na. Ay, naglokon ni kwarog. Wen nga rod iso nga imbagak nga isubli na ti kwartak. Ang dinardaras nan ti imadayo. Saan na nagsublay? Ay namaray, oray ni badung ko no dadtuma. Kasurun ko, kano sumangpet anabartag, sumanaaw. Imbaglakit din tasaan akas jay ni Inteng. Pagwadan ngamin ni Kapitan Maray. Ay, kas jay kumamit ni badung kaw. Antay, nataymot gaya mo nila kay Bantor di talaod. Anya ti impatay na. Siyempre, nalipatan ng tinmangas. Ay unay kan, kwarog. Ah. Saan madan husto ti sungbat mo? Pilusupo ka talaga. Saan mo taantay? Siguraw, gapo iti kinalakay, iso anatayan. Ay, unay kalakit din, kwarog. Ay pumanaw ka man ditoy. Awan manaknakam mo akasarsarita. Yan, timat. Apay, awang ka dinakam ka, Ay nasa umon. Manakam nga rod ti dumawat iti kwarta.
Sa arak gayam ti pangigatangan na. Alimat! Yay. Inteng, nadamag mo ka day no anya ti impatay nila kay Bantor? Stroke ka naman. Ijay ka di ospital tinakatayan na wano ija balayda. Saan da ka no ana idanon iti ospital? Ay, kasta gayam. Wen. Ay kat intay tumo makilamay Ay, wala. Intay to no rabi ay. Ibagam ka ni Kwarog. Ta ibaga namot ka ni John asaan da amapan ijay anabartek. May parit ti mapan iti lamayan anabartek. Wen. Ibagak taw ta nagpasadan sa amin. Ay, kunak no si ka tinagpaala iti kwarta. Idi inikak. Igatang namot gayam kano iti arak. Ay, suron kon. Kapay nga mi nga dekam. Kahit amumay. Analaing da agumatang na uminom iti arak. Papaisublek. Ang dinak meten intaltalag. Masurunak ngam awan na aramidak. Tadakon ko anan ti kwarta. Impanaw nan. Kami makilamay ang Kyle. Kaduak ni John. Ingkay man ijayan ngagbartek. Kasta tera medyo. No kaadapas kan punson. Wano lamayan. Wano kasaran. Kaya mapang kayo. Kahit kami mapan kayong tupay. Wala. Ngam sa anak ama panagbartak. No di ka tumulong nga kiti trabaho. Saan kami mo't ngagbartag? Aha. Kasta kayo makanidyon. Imbes nga kay tumulaw. Ngam ingkay maagbartak. Nang runata papaanawa kayo pa'y. Da kayo matanti istaring. Agragsak kami lang, may tangkay. Ay di ka man mangibabain ko rab. Denggam tagiti balakad ko. What? Liklikan niya ti agbartag. Nang runa no ada papanan nyo apaskan. Ngamin, sa baliti aramidyo no kasta na bartag kayo. Nakakahiya. Unang Kyle, agtulnog kami. Na, enteng. Adda gayam dito yung lamayan da Kwarog kan John. Huwan nga ron. Sapay sa baliti jarda. Ay, awan manen. Nakainom da. Hey, naginom tayo. Na, Darak di tao eh. Sus, kasaduday tan, inteng. ay sus. Agbartek manen da Kwarog kan John. Ay makapasuron at talaga dagita adwa. Mangibabain da. Ingka anawaan ida. Nakababain iti pamilya tinamatayan. Sayaw, kwarog, sayaw, kwarog, sayaw, kwarog, sayaw, kwarog. Ay, agsalsala ka mo't tindit Kwarog. Ay, amay ka, nasikala kay. Uminom tayo. Umininom kayo manay. Amay ka kitain. Amok matlang kahit mo tiharak. Ayo, na yung tikasta lang ang Kwarog. Bartag ka talaga. Nagadu kita sa umaw. Duraban kan to, palaklakayan. Anya, ayawan respeto ma. Nita. Warag! John! Oh, kapitan. Amay ka, tagsa tayo. Okay. Ay husto daytan. Eh. Sumardeng kayo nga ginom. Nang runakit nagngalawngaw kayaw. Lamayan dayti. Ayan tayo. Makipagladingat kayo mata. Hay. Taha ka man hindi tamang iparparit iti panaginom niyang Kyle. Amay ka kiti tagsat ka. Awanan pare, saan ta na maanawa? Dita, Uminom tayo! awanan pare, agwalan. Ay, umaikan pare badong. Hey! Ay, uluden tayo man ide nga ipanaw dito'y lamayan. Ayawan pare, agpatulong ka, kadagiti lalaki dito. Awanan da Kwarog kan John Maray. Impanaw da kapitan. Inulod da ida. Nagaduda nagtitinulong anang ulod kadakwada. Nang runa taagwala ko man ni Kwarog. Wen nga rod mare. Ay, unay matan ni Kwarog. Saan adumngeg iti balakad? Dumngag aya ti manginaw Maray. Uray balakadam dayta. Asaan anasaya at tiit den ti arak. Ngem kasla awan mangeg na. Takasta dagiti manginom. Oray didan ammo ti lubong da. Sige lata. O minom da lata. Saan nga amin, mare? At damot dagiti manginom, ano na bartak da? Agawid dan, kat maturog dan. Sa bagay
Tadagiti ngamin daduma anakit-kitak. Ay, anyan. Uray dala agilos-ilos iti dalan gapo iti bartek da. Adda pa yan maturog iti dalan. Ay, kat naimbag no kastaa. Ngam no ngay taagwala. Wano matnag iti bakras. Wano matulid iti agdan. Wan nga rod Sa dalag balaw no adadakas anapasamak kadakwada. Ala, umay kan mare. Tain ka tumulong nga agiwaras iti kape kadag iti makilamlamay. Ay wan maray, inta nga rodan. Tumulong tamag. Ita, tanausawan kay Adwa, Kwaraw. John, kasarita kayo man. Angkay. Anya ti bagayaw, kap. Ulitak man ang timang bagbaga kada kayaw. Saan taon ang maulit ti naramid yo kumay jalamayan? Napan kayo naginom ijay nga? Basit lang matininuming kay. Anya basit? Ay, da kayo Adwa. Dumgay kayo iti balakan mo no? Day. Huwag ka di, kapitan. Tungag kami. Ay, liklikan tayo kumatagbartek. Numapan tayo iti lamayan mo no anyaman apaskin. Tama nga, no adamang tutup kada kayaw. Ay, dakis kayo, day. Awan makaiturod amang dangran kada kamay, angkay. Naa. Kaya't mo asawin. Di ka dumngag iti pamagbagak. Ay, no di ka dumngag. Bahala ka sa buhay mo. Inta makibirthday kini pari dantay, Jong. Inawis na, kiso ama panta. Medyo adayo mati di balay da. Agmotor talangan na. Wine, di motor mo ti aramatan ta. Huwin chait. Alang arod, intan makibirthday. Ado ka no ti arak nga ipasango na kahit. Tag-birthday kit nga raud. Wana, ni Dante pa iti kunam. Angam, anya iti parchen na. Kalding ka now. Ayos nga rin no kasta. Alang araw dahin. Isagana mo ti motor mau, taintan. Sige lang, agsyat tayo. Dante, happy birthday. Happy birthday, paridantay. Adyaman na, Kwarog. Sige, uminom tayo. Agpulutan tayo. Wow! Hay! Nagaduti arakan pulutan. Ingamay, paridantay. Happy birthday, manay. Ingamay. Sige, in kayo nga roden. Agmotor kayo? Paray. Sige, ingamay. Intay, ingkan ija ospital. Ha? Aday jay ni Kwarog. Kastati ko na ni Pari Guryo. Ospital? Wen, na-aksidente da kanu kan ni John. Sigon kan ni Pari Guryo, nabartak da Kwarog kan John anak ka motor. Anya? Ay, daytan, ti ibagbagak inteng. Tasubag damot nga main. Day talag barbartak ti aramidan da. Anya ngay ita. Sige nga ron. Bapanak adagos iji ospital. Anya nga ita tinapasamak kada kayo Adwa. Naimbag tasan agravity na pagtangyo. Kapitan, nagasgas ti sakak. Yay. Nagsakit unay. Kanuray ti rupak. Nagasgas nga agpaiso dagita pintoryo. Kaya sino nga iti pabasulin niya? Yang kail, natukol san ti takyak ka. Sino nga iti pabasulin? Nagasgas mo ti rupak. Nagraman ti sakak. Yaman kayo takas talat na pagtangyo. Yang kail, awan ni gatang miti agas may. Makamu kayo Binagbagaan kayo itin. Aliklikan nyo ti agbartag. Ang subag kayo. Anya nga ita tinapasamak. Ang kail, awang kwartak. Awang pagbayad ko dito ospital. Ay, aday gatang mo iti arak. Awang pagbayad maaw. Tulungan dak ko ang kail. Uray siya kapitan. Tulungan dak mat. Awan mat kwartak. Sige, tulungan kayo. Ngam may sa kondisyon. Kondisyon? Tulungan kayo. Gaminton agimbag kayo. Agpaay kayo kanyak iti 3 months. Ha? Kahit nasawan, agbalin kayo akatulong ko iti bangkag. Anya? Wan! Sakti mang pakan kada kayo. Basta agbangkag kayo para kanyak. Kain!
Dahito ti aramidan niya, tapno maliklikan nyo ti arak. Eh, Ay agbangkag kayaw. uwan kap. Umanugutak. Very good. Agasa mo iti 2 bulan ngagbangkag kamay para kan ka. No kasta, panawan kayo nga ron dito ospitalin. Ha? Makamu kayo iti igatang yu iti agasyo kun babayadan nyo. Sige ang kail. Ah. Umanugutak kaon. Uray sa kap. Umanugutak may. Very good. Agpay kayo kanyak. Agbangkag kayo iti 3 bulan. Kas 2 sayaw. Tas subag kayo. Ay na! Kwarog kan Jun! Naisarsarak kayo lakit nga ron. Ala, agtungpal kayon kin ni Kapitan, tabarang malipatan yon ti uminom iti anak. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ay dalusak dahito barangay kabildatan. Nay, ape adalusam, kat naglinis matan ti amok. Inaldaw kaming tupay nga ag-ikap. Nasken dalusak. Nalinis pa yun, dagiti kanal. Ay dalusak nga ron tapaikat ko pa'y amin at chismusa. Ha? Ay, unay kamutin, Kapitan. Apay ngay. Ay, basta ganad dagita chismusa. Mayat dayta plano mangkail. Umanugutak iti dayta. Ay agkaiwara ngamin dagiti chismusa dito'y barangay kabildatan. Umad-aduda nga rod ang kail. Dahil talangan agi-istorya tar aramidan da iti saan apudno. Kastada nga raw ang kail. Ay, tulungan nakman. Ibagam ka dagiti tanon mo, nga agtitinulong tayo. Unang kail. Ibagak dayta kadakwada. Dayta tinagpinda sa planong paray. Biliba ka talagang king ka. Ay, kaya't mo matamay kat amin at chismusa? Kito na. No hindi pa'y ko mga inaramid mo. Awan ko matichismusa dito barangay tayaw. Ay, damok ka, di mo suportaran ti plano. Apay kidinasan ngay. Kay kaya't ko Ay, very nice and good Ibagamlaeng no niya teramidag paray. Tamakitinulong aking ka ang mangikat kadagita chismusa. Apay api na ayabanda kamay, marikwanang. Ay, jak pa'y nalpas di aramidak ijay balay. Ang imaya kadagaos. Taad da emergency meeting tayo ako na. Talagamot nga da. Anya ayaday ta nga ibagam. Agdengeg kayo, taibaga, kada kayo. Agdengdengeg kamay, maray. Alan ibagamon, marikwanan. Pinaayaban kayo, taada na ibaga kanyak ni Kapitan. Kat sigurado nga apektado kayo. Nay, anya day ta, maray. Makapadanag man. Dalusan kano ni Kapitan day ti barangay. Kat amuyaw, no anya ti katen na. Dagiti agtatakaw. Wag, nagadaw tagtatakaw dito barangay. Ikaten na dagiti chismosa. Anya? Na, apay nga ikatin na. Krimen ay atag chismais. No kasta ti aramidan ni Kapitan, ay saan tayon ang makapag-chismes? Hanggang, kapay ngay. San mo't lang nga agasukan jay kusina yaw. Ay, awan nga ron yan tim nga glutaw. Sa dino tinapanan na ya. Ay, napan nakichismis Dayta kat tidakas na. Tamay samot ni anti anang isama makichismes. Ay, hindi pa'y bigat api manaw dito'y balay. Itatamalaman, awan pa'y lang. Mabisinantan ang kail. Saan pa nalpas dagiti trabaho dito'y balay? Pimanaw adagusan. Iswarong bang lang at dalusam dagiti amin at chismusa ang kail. Una. Wanang kail. Nasayahat na ita. Nangay tararamidam dita, tuyan. Na,
Apay adamagaw, kit-kitaam anak katugawa. Itay pa nga, gururay dagiti inawa, maplato, ijalababaw. Ay, sa anak ang makainaw, tagpampanunuta. Anya ti pampanunutan maya. Jay ana amwak a plano ni Kapitan, nga ikatin na amin at chismosa. Kino nagsaya day ta plano na. May saka mo, naragsak ka. Agasam nga mintad adumot ti oras mo, nga ipapay mo dita pan nakichismis mo, ngam dito'y balay. May saka mo gayam amang plan-plano iti dakas kontra kada kami at chismosa. Hingga ka aginawain, tapno dantumanan o sarenta amangan intun madamdama. Anak ko ng paraw. Si mangpat mo ni Anday. Ngam di pa'y matlaglutaw. Bayan pa'y lang. Mga ala iti buwelo na deta. Nakatugaw mo't laang nga kuy-kuya ka, oy. Kastakat no mga ala iti buwilaw. Mabisina ko nang kail. Kaura siya. Kasaritam latan, Ibaga mamapani naglutaw. Wan man. Banang. Banang dungo. Ah, Tumakder ka dita na. tapay, apagtakdaran na. Ingkaglutaw. Sa anak nga agluto. Mabisin kami ka ni Kwarog. Sumungbat ka na Kwarog. Ay, wanantay. Talaga mabisin kami kini Uncle Kao. Ay, awan bibiyang ko nga oray mabisin kayon. Na. Apa nga gungungat ka? Damagang pailaang. Ay, awan amok a basol ko. Ay, Kwarog. Ada basol mo kanyan time. Ay, awan mo ti amaw. Good boy kami tupay kini Uncle Kao, antay. Oh, Good boy kit di dayta. Ipaikat na amin at chismosa dito yung barangay. naa. Ay. Apay, di mo kaya ti aramidap? Ha, damagang pailaang. Si ka man ti pagdamaga Kwarog. Apay, dakas ti plano. Unang kail. Tamay samat ni Antibanang at chismosa dito'y barangay tayaw. Kita man kwaraw. Anya ti kita kagawad. Kita ano ada agatang dito tersinak. Awan mo't makitkitak. Saklang mit ti adda ditawi. Sipod ng lukatak. Aging ga ita alumna kantinit. Si kapay lang ti may dito tersinak. Sanak met nga umay gumatang. Umayak lang agistambay. Uray tupay nga min agistambay kat awanan ti umay. Apay nga ta. Sipod na amuan dati plano ni Kapitan amang ikat kadagiti chismosa. Awanin ti mayat nga umay gumatang ka nagistambay ditaw. Ay? Kasta ka day? Agasamot ngay ngamin ti multa dagiti matiliwan nga agchismis. Anya, adapay multa na. Adda, sa nga pulo aribo ti first offense. Naa, ay agasam dayta. Isumot lagayam ang mabutang dagiti kabarangayan arumwar kadagiti babalayda. Sakto pa'y, kabutang kunti makichismis. Ay katawan nga rog ti umay gumatang diti tersinak ano kasta. Nagninamot gayam ti multa. Rumwarak ko maitakag. Nasayat man, no saan ka na rumwar? Ang sanang tamangan no pagmultaan nak ni Kapitan. Ay ka talaga pagmultahin na ka. Ado kumakat ti kayat ko nga imarites kadagiti ko kumaray. Mariga, tuyang. Dakkel ti multa ti matiliwan. Pangalaam nga ti sangapulo aribaw. Iso amas pilyek laangan ti agilad dito'y balay ngagmalmalom. Kahit kasanungay, dagiti lalabaam. Diyay pa nga ipanagbalsig mo iti pagsungrad. Jak kayat nga aramidon dagita. Nay, tapay ngay. Sumadutak no sa anak nga agchismes ba daw? Iso dayta, di pan nakabaytamin kaw, tapno ibagakan ka. Angkay, aging nga kadita, katsan pa'y lang akayat niyan titiag lutaw. Ay, di nangarod kayat. Apay nga angkay, simadot sa amot niyan tay. Nanipod idinaamuan na ti planok ang mangikat kadagiti chismosa. Nasaktan tirik na ni antay. Ay, jak amo no kasano ama ay ayaw. Nagrigat nga ay wunti baka. Kapitan, jak kumakayat nga aramiden daytoy. Ngamnaskad nga aramidag. Anya dayta. Agreklamo ak. Na, apay, anyat ireklamo.
Awan nga minanti umay agatang iti tersinak. Apay nga awan. Nagbuteng da, tanaamuan da nga ikatam amin a chismosa. Apay saan anasaya at tikas jay? Kasano ngay matin negosyo may, nga agkan kantina, wano agis istor, kapitan, kat kaaduan nga umay agatang kadagiti chismosa. Aya! Dagiti imot awan maichismis da, umay damot agdengag iti chismis. Kat no awan dagiti chismosa, awan mati umay agdengag. Iso nga awan agatang? Wen kapitan, kasta talaga. Ay, madin sa ngagpaiso Madin sa tiplanok ta ado ti agreklama. Barab, apay nga, tandaan mo dito yung udi alin yan. Naudi ka gaya may may. Nagatidog mga minin dito alin niya. Umayak lang may agreklamaw. Ket iso day tatilin niya dagiti umay agreklamaw. Nagado kami. Iso nga nusam ta nagsapa dagita nga imay dito yung barangay haul. Kasla umay damit dumawat iti ayuda. Saan? Umay dagreklamaw. Umay ko'y reklamaw, di plano ni Parintay, nga ikatan na amay, dagiti chismosa. Ha? May isang rod ati reklamo yung amin. Ay, paunahin na ko na Arab. Senior citizen na, Mike. Ay, sana mabalain. Kita amaw. Adumot lang ti senior citizen na nakapila. Ay, nasaya at Mike, tasya kaon. Agasam ti katidog tayo tapi lang ay. Ay imbagta na anusam. Ay, mabisina kaon. Iso nga ibaga kaon, reklamo paray. Di mo kunaan nga agpada kayo iti reklamo kadagiti daduma na kapila. Mabalin ka di paray. Adimon ituloy, ti plano mapanangikat kadagiti chismosa dito barangay tayap. Panunutak pa'y Tanituyan ka, si madot mo niya agtrabaho. Uray mat di banang. Ay, oray na kumari banang, si madot mo tayo. Nagrigat nga ibaon. Ay, nakarakaroon ni tuyang ko paray. Agungay, no ibaong ka. Ito pak na pa'y amin na may gaman na. Ay, nagrigat nga agpaiso tikas ta. Kahit kasanaw no ibarsa na kanya nga, di may gaman na paray. Ay, siyempre, nasakit Ayun na. Iso nga rod paray, nga saan mo nga ituloy pa'y day taplanaw. Bayam langay, nga agchichismis na. Ay na, kapitan, agasam dagiti agreklamo iji barangay haul. Nagkatidog ti pila. Kano imay pa'y ni pare ba dong? Agpapada kami itikid dawon kan ka, kapitan. Saan mo nga ituloy ti plano mapanangikat kadagiti chismosa? Iso nga rod apang panunutak aso katak sa tiplanok. So katamlaangan, tanay, malugi kami nga gis istor. Mala, mitingak man dagiti chismosa dito barangay taya. Umayak, kapitan, makimiting akmal. Apay, sa dino ti papanan tuyan. Mapanak makimitay. Meeting itian niya. Mitingan na kami kanon ni Kapitan. Amin a chismosa, mapan. Ay, nagalistukan amapan. Ay katilaban mi mata, ti karbangan mi a chismosa. Ay, apay, adapay lakarbangan niyo, Mike. Ay na, nagadulakit din ay a chismosa dito barangay tayo maray. Nay, kasangsangpat mo lang, Maray. Wun maray, apay aya. Saan mo anang nagjaminsahin ni Inteng para ka na tayo at chismosa? Ada mensahe na. Wud, kunana, asaan na kanun nga ituloy ti plano na amangikat kadagiti chismosa. Ay, nasayata no kasta maray. Agam, ada kondisyon na. Kondisyon? Nasken kano adagiti nasaya at abambanag ti intay istoryaan. Saan adagiti nasiksikugan kan nakitartaray? Dagiti saan apakapirjan wano pakadadaulan dagiti kabarangay tayo. Kasta? Wen tapno maliklikan ti panagiginura kan panagaapa. Sa bagay, adaw ti aggiginura nga gagayom. Kun agkakaaruba, gapo iti madi at chismes. Mayat madkit di aday tasing-asing ni Kapitan. Intangarudan ilista tinaganta para iti attendance. Awan kanu merienda dagiti saan amang ilista itinagan na. Ay, saan kayo magdidinuro? Talakwan kayo ame. Saan kayo ama ibusan?
Wen, anya lakit din aya. First come first serve ah. Sak ngay kagawad. Itayak pa ang nakatakder dito itirsinam. Gumatang ka aya, kwarog. Katuhain, imbaunak ni uncle ko agumatang iti pumada na. Aya. Ay ket ado pay met ngamin dagiti aggatang. Sige nga rod kagawad. Unaan pa alakwan ida. Tachismisak man dagito adda dito itirsinam. Aw, kabaranggayan. Denggan nyo dito ichismis ko kada kayaw. Nandiyan dito. Inton bigat ka now, adda ikap tayo dito barangay. Irogi tayo di purok unaw, aging ga di purok dusay. Ay, woy, numay kamay. Tumulong kami. Umahayak man met makichismes kada kayo, kukumare. Ay katumay kalaang amaray. Sigurado kayo kade anal pasyo amin nagiti trabaho yo iti babalayaw. Ay katwen nalpas kon amin at trabaho iti balay may. Iso mabalin akon makichismes. Kunama ni Badungkaw, anas kun nga gawi da kamapan agluto iti pangaldawan may. Ay katwen kasanumat ngamin. Numaimasan tayon ti agchismes, dito'y tametten nga agmalmalang. Isunsamot ti kuna ni Kapitan. Mabalin tayo makichismis. Basta unaan tayo alapasan dagiti trabaho tayo ija unag ti balay tapno awan riray. Won, Maray. Husto day ta, anasao ni Kapitan. Sakbay, amapan ka makiin istorya. Naskan alapasan pa'y dagiti trabahom iti balay nyo. Kan, dagiti laang nasaya at abanag ti pag-iistoryaan. Ala sige! Didan, tinagipusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.